Ibis Paodam yang tabiri bakwai punamagpo Reena Naorem na ahanba magtada taram na okchabagaloy na kurumjari. Masigi maroi pauda. Cape ki mayokta North East miyam punna thengnaminarasi haina filmmaker Shyam Sharma na haikre. Assam gi irang na maram oiraduna petrol diesel fanglaroi haibagi mi painaduna oil pump singda miyam na queue lemnakre. Loinana Mari Rak Suba National Lok Adalat 2019 pangthokre. Mapung oiba paung pizari. Parliament na pass tawduna ek oina olaga puthokliba CAB gi mayokta North East ki miyam punna thengnaminasi haina aribam Shyam Sharma na phongdokre. Ngasi thamai banda leiba mahaki mayumda pangthokhiba paugi mifam amada mahana makha taraduna mahana numit nini chupna CAB gi mayokta protest tawki ILP amadi 6 schedule chanaba mafamdadi CAB chanaba yaroi hairi. Manipur gi damakta ILP chana halakpa haibasi CAB dagi ngakthokpada chouba mateng ama oiragani. Manipur khakta ngaktholaga Assam Tripura amadi Meghalaya da mitop sing changsilaklabadi Manipur da su nomadi soidana yaurakani. North East leiriba state khudingmak amata oina nungsi chanana leminaba mathautai Assam amadi Tripura da ihau asida leikidraba myoi singbo ekoina ikai khumnafam thoi Assam Tripura amadi Meghalaya da su ILP natragana 6 schedule gumba chana handuna CAB dagi ngakthoknaba honaba tangai fade. Assam gi oina di Assam Accord mapung fana chana hanba yamna tangai fadaba amani aduga CAB ase North East ki state singda chana handanaba honasi haloirabasu Manipur gi khallaga CAB gi mayokta khongjang changsin khiba nate North East ki damakta khallaga changsin khibani haiki. Aku amaga kajik aku gi heta thangna lebi jumlo na bangaktan aduna mayam asida chu kebse chana han biganu haidana ai haijabagi wani adu Manipur gi context di ILP chanarani natraga Nagaland da Mizoram da aduga Arunachal Pradesh da asim chanagani pocket oina khaka chanabani haibachina kanaroi pulapti oina aina pamjabani kebse North East chanan da basini nungai tamu toduk kya muthoe barduga na kya muthai thakre muthai mangre siari madamang bya mayam na honai base masida akoi pulap punna akoi pulamang na solidarity utham thoi personally agidi aina solidarity ujari basini makoi gi ihuidula agi thanishan ba personally agi support le adana mase soidal maki mai pak poisini haibse hake kan bathajin bani Thasi gi tara mapal gi ayuk pung taruk tagi numidang wairam gi pung taruk faubada pung tara nithoi gi general strike lauthokre ngasi irabor baban da leiba CPI office da left party dal manga CPI CPM FBRSP amade CPI ML sinduna pangthokhiba paugi mifam amada CPI Manipur State Council gi Secretary Sotin Kumar na haikibada Bharata Sasan Tauriba BJP na lead tauba NDA government asina numit kharani gi mamangda Lok Sabha amadi Rajya Sabha da CAB puthokuna pass tawkre bill asina miyamda pirakpa yaba awaba sing adu khalamdana CAB asi namfuda pass tawduna Hindu Rashtriya gi leipak ama semnana ba honabani North East state singda maruoina Assam da yumthangnaba leibak Bangladesh tagi Hindu Bengali mioi lak nifu hena changlakadra haibagi mi paiba fauri masida natana North East ki state atai dasu atopa sing changlaktuna yelhomi mutkiba yabagi fibamda leiri CABC taramathoirak suba hanna semdoklaba matungda handakta parliamenta pass tawkhibani aduga constituency singi wangmada leibada natana anti secular oiba bill asina lebak asida kaya yamna kanaba pigadabage haibagi munna khanthabam thoi miyamgi punsida ihau kaya bill asina haurakani haibasisu Kangadabani
लेफ्ट पार्टी ना पार्लियामेंट की मनों अमदी मपालदा सीएबी पास तौदनबा खोंजंग कया संगसिनदुना लाखी अदुगा भारत पुंबगी ओइना थासी की तरा मपलदा सीपीआई लेफ्ट पार्टी दलना सीएबी की मायोक्ता लाउथौलिबा जनरल स्ट्राइक असी सौगटपो ओइना मणिपुर गिसु ngarang mifam ama famlaba matungda general strike सौगटनबा वारेप लौखिबनी general strike लाउथोकलगा लेफ्ट दल पार्टी ना तुमिना लैथोकलोय अदुगा तोंगान तोंगानबा पॉपुलर प्रोटेस्ट एक्शन प्रोग्राम लोइना खोंजंग कया संगसिलगनी अदुगा सीएबी की खोंजंग असिदा असमदा मियोय मरी अमदी त्रिपुरादा मियोय अमा सिखरे मखाताना सीएबी की मायोक्ता लेप लैतना लेफ्ट दल पार्टी ना खोंजंग चंगसिनखिगनी हाइरी ngasi CAB की मायोक्ता पाक्सन मियान पीर एक्शन प्रोटेस्ट मियोय मरीगी कुंसी लोइरे असम दा त्रिपुरा दा मसिरे लोइरना हौरई बे इहो के सिंसिना खामगम दबदगी तांग तरा का तरे का जापान की प्राइम मिनिस्टर मणिपुर दा लापगी प्रोग्राम कैंसिल तौरे भारत की प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के पंगमरोय असम ताना लापंगमरोय लोइरना तोंगान तोंगान बा अदुगुंबा कांगुप कया न मखन कया दि अरे प्लेटन अहन बलेटन सुंबयाम साथीबा लेपाक त इमुनाय मुताना गदबा सिंबा CAB से हंदोक तबगी दमक अकनबा प्रेशर कया म पाक्सन पिनरे बेसे मसी हेना मयंगसन बगी मरुयबा अदुगु खोंथांग अमा ओइना खोय डेफ की दोल मरिनसु एखोय जनरल स्ट्राइक सिगा इरोइन मखाता बा कया मतौगनी अवांग नोंपोक लमदमदा सिटीजनशिप एक्ट चटनबा यारोय हाइबगी फिरेप मैनपैकिंग असी पांगथोखिबा रिव्यू मीटिंग की वारेपता हेना चेसन हनख्रे अदुगा वारेप सिंग अदुगी मनोंगदा असम त्रिपुरा अमदी अवांग नोंपोक स्टेट सिंगदा नौना सेमदोगलबा सिटीजनशिप एक्ट की मायोक्ता खोंजंग चंगसिलिबा खोंजंग लोय सिंगदा मियोट मिनै मिसी मिना थोलिबा से मैनपैकना हकचिना लवी अदुगा नेफिफना एमेंड तौरबा सिटीजनशिप एक्ट असिगी मायोक्ता संगसिलकबा खोंजंग सिंगदा कंडीशन यावदना मैनपैकना सौगटपगा लोइनाना सरुक यागनी एनी स्टेट सिंगदा मरुइना असम अमदी त्रिपुरादा सिटीजनशिप एक्ट असिगी मायोक्ता अकनबा खोंजंग कया संगसिलिबा सिना मरम ओइरगा मणिपुरदा आईएलपी चना हलकपा असि अफबा खोंथांग अमा ओइरबसु मणिपुर मियामना हराव नुंगाइबा अमदी पेंथोकपा मतम चाद्री लोइनाना एनी मियामना सिटीजनशिप एक्ट असिगी मायोक्ता चंगसिलिबा खोंजंग सिंगदा सौगतुना सॉलिडारिटी उतुना दिसंबर 13 की अयुक पुंग 13 मखाई ताब मतमदा वर्ल्ड क्लब वांखई अंगोम लेकाइदा वाकमिफम फंबा हाइना यानरे हाइना फोंदोरगली काफ एंड पीडी लेबर वेलफेयर एसोसिएशन की सिनमी अहुंबु पुलिस ना फाजिन किबगी थवोंग यानिंगदबा फोंदोपगा लोइनाना सिनमी सिंगी इमुंग मनुंग यावना मियोय कया मखोइबुसु फाजिन बिरो हाइना CMB बंगलोदा थोमजिन ग्रे ngasi nongthil काफ एंड पीडी की यामलबा सिनमी सिंगना CM बंगलो तमना अखोइबुसु फाबिरो दुगा FCI संग्राइबो की हानगी सिनमी सिंगी थबक सुबा फंगलु अदुगा NR माथाई थिंगजिलो हाइबा प्लेकार्ड सिंगा लोइना खलाउ सिंग अदु लाउदुना थोमजिलकी अदुगा तंजादुदा हानदगी ngak सेंदुना लेरंबा पुलिस पर्सनल सिंगा कनबा मोंगदा मुंगनकी तुंगदा काफ एंड पीडी लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के म्यूट खरना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेंदा मेमोरेंडम अमा पिसिंकी अदुगा ngasi पुलिसना फाजिन खराबा सिनमी सिंग अदुदि ऑल इंडिया लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्कर फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट कविता हिजम अदुगा काफ एंड पीडी लेबर वेलफेयर एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव जितेन लक्राकपम अमदी काफ एंड पीडी लेबर वेलफेयर एसोसिएशन फैमिली कमिटी की जनरल सेक्रेटरी लाइश्रम हेमावती ने अवांग नोंपोक लमदम असम त्रिपुरा मेघालयदा CAB चनरे हाइना पार्लियामेंट लाउथोखिबगी हौजिक असमदा मियामना अकनबा खोंजंग चथखिबदगी मणिपुरदा पेट्रोल डीजल की अवाब मायोकनरे मियामना थाव लहोंगनानाबा होनाबदा पेट्रोल पंप सिंग खोई महुम साबगुमना मियामना योमसिनखरे अदुगा असमदा CAB की मायोक्ता हौरिबा मियामगी इहोवसिना मरम ओइरदुना असम फाउदुना लाकदबा मदी असम की थाव लौगदबा मणिपुर की ऑयल टैंकर सिंग जब लेपखिबनी मियामना ngasi ayo anganbadagi hauna manipur gi petrol pump singi mamang pareng lepnaba uki aduga miyamgi marakta ayukta pareng lepa duna nungthil faubada nungsada yaipho phorobasu thau phanghodana gari sing yaubadagi ningba kaina mayumda hanaki oiragli ba fiba masigi yengduna kaf and pd gi minister karam shyamna haiki hojik nimit mangani gi thau stock ta leiri aduga miyamna wabi gano adubo fiba masigi yenglaga ngasi dagi gari macha अचौबा खाइदोक्तुना अकंगनबा चांगदा थाव पिरगनी गाड़ी मचादा लीटर अहुम अदुगा मखोंग मरी पानबा कार गुम्बदना लीटर 5 अमसुंग
ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯤꯡꯗꯅ ꯂꯤꯇꯔ 10 ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯄꯥꯗ ꯊꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯊꯥꯎ ꯌꯣꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗ ꯊꯥꯎ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯪꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯎ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯣꯏꯗꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯎ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯗ ꯊꯥꯎ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯦꯞꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥꯎ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯕꯥꯕꯨꯄꯥꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯖꯜ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯊꯨꯡꯉꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯀꯦꯞꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯇ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯗꯤꯄꯣꯠꯇꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯂꯦꯡꯅꯔꯤ ꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯁꯔꯨꯡꯕꯝꯅ ꯏꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯆꯐꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯀꯤꯔꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯍꯨꯏꯔꯦꯝ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯣꯡꯖꯝꯕ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤ.ꯑꯦꯝ. ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠꯁꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯁꯂꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ 2019 ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯁ ꯀꯌా ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯀꯦꯁ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯕꯤꯜ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯀꯦꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯦꯁ 494 ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 1,32,9,097 4,738ꯒꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯒꯣꯜꯃꯩ ꯒꯥꯏꯐꯨꯜ ꯁꯤꯂꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯗꯥꯂꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯁꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯦꯁ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯅꯕꯗ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯃꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣ ꯑꯗꯥꯂꯠꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣ ꯑꯗꯥꯂꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯑꯗꯥꯂꯠꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯩ आइडल पाइनर क्लब कक्चिंग सिंधुना पर्मा कल्चर की मांग नौमगी अवेयरनेस प्रोग्राम उया लंबी की मनाक्ता लेबा नाउरीपाट लोकोल पांथोख्रे थौरम मणिपुर की संगनाइरब पर्मा कल्चर की मरमदा थोइदोकना खंगलबी एडिशनल एसपी ब्रिंदा देवीना रिसोर्स पर्सन ओइदुना मतौ करमना चरु वाइरु नापी अकंबा दुगा संग नापी सिंग कंपोस्ट ओंथोकपगी मतांगदा मौंग मतौ मतंग मरिक चुमना ताकपी तंबीखी अदुगा थौरम मसिदा लौमी कुनलोमना सरुप याखी अखोइना सुम एग्जांपल ओइना यंबियो सी ओइना फौगेबा मफमसे फौगेबा मफमसे हेना फौफाने फब्रा कईगिनोदा मफमदुदा बायोमास हेन लेहौबने नंग चरुगा मथि मकुम हेना ताहौबदो अदुगिनेबा सिंपल सीक्रेट ति कइनो मा बायोमास किनेबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस थवाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थवाल अदुगा थवाल म्युनिसिपल काउंसिल अमदी एनवाईके थवाल की वॉलंटियर्स सिंग नंगासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थवालना नौमगी सोशल सर्विस कैंप पांथोख्रे हॉस्पिटल की कैंपस की अकोइबा
Nursing Institute ki akoiba amadi hospital asigi public bond gi akoibada paksan sit sengdoktuna pangthokiba social service camp aduda saruk yaraduna Superintendent of Police Thawal Dr. S. Ibomchana phungdorakpada miyam amadi asonana kayana leptana tilariba mafam ama oiriba hospital asi luna na thamsi aduga tinjang kaijang daba mafam ama ohensi haiba pandamda ngasigi camp asi pangthokpani BDF kaya yauna punna security personnel chani yankhai romna social service camp asida saruk yari makhata na su leptana sigumlaba lunan bagi camp sinkhigani haina phongdorokhi ngasi Kangpokpi district ki manung chana leiba Maharani Chingi Hongmai village ki Maharani Chingda SP napna luchingba team ama Popi Panbi Singh yanthatuna manghan khre aduga SP nap W Basuna Paumi Singh na phongdorakhibada hojek paliba BJP na letauba sarkar asina lamdam asidagi nishagi polam sing asi manghanana ba amadi Popi natragana ganja thariba mafam singda agriculture horticulture department na soil test tawduna lehawga chana ba polam sing thana na bagi khongthang lokhalaliba asigi mijing makhada Popi Panbi Singh yanthatpagi khongsang asi paikhatpani aduga sarkarna English ngani taraga tareta lauthokraba matungda September 18 dagi Popi Panbi Singh mafam nipal lomda yanthatkre chaurangna ekar chani kunthra rom yanthatkraba matungda ngasigi asiga punsilaga ekar chaunga ga kunthra rom oigani hari ngasigi Popi Panbi yanthatpa duda napki additional SP ani OC singa loinana SCB gi team amasung Imphal East Police ki DSP amadi OC gi team su saruk yakhi si present government gi war against drug ki khongjang amu oina koina Popi destruction drive kaya ama nak chahi gi changchan jare ngasi jo koina khongbal tangkul village ki dalai hill ranges kya da koina NAV gi team amasung NCB aduga Sagolmang police station gi team koi si combined team jina ngasi 120 acres Popi akoina yanthat laga manghan gre akoi gi si pandam si koi Manipur je drug free state oina ba pandam thamaga akoina si Prime Minister Narendra Modi na chair laudona National Council for Gangi gi ahanba meeting phamkre aduga meeting adu Uttar Pradesh ki Kanpur da leiba Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology da phamki meeting adu da Namami Gange project ki progress ki matangda khanaki aduga lupa crore lising kun gi budget outlay ga loinana Namami Gange program asi English ngani taraga mari gi June da approve tawkhibani PM Modi na Atal Gata visit tawkhi mahangna Kanpur da thunglabaga Chandrasekhar Azad University for Agriculture and Technology da chatuna Indian freedom fighter Azad ki mafamda ikai khumnaba utkhi Namami Gange program gi makhada sewerage management project umfugo humdoi Uttarakhand Uttar Pradesh Bihar Jharkhand amasong West Bengal da lakhwatki aduga state sing asida anoba sewerage taraga nithoi su paikhatpa hokre hari Amit Shah na haikibada North East ki miyam gi culture social identity language amadi political rights sing karisu chokloi Narendra Modi government na makoibu protection pigani wafamasi home minister na Jharkhand da pangthokpa election rally amada wangangbada phongdokhibani amaromda Guwahati da thamlamba curfew lauthokre aduga Trinamool Congress na lengak liba West Bengal da citizenship amendment act ki mayokta protest kan na chathari state asigi mafam kaya da rail amadi lambi thingduna protest chathari aduga railway station complex ki mafam kharada mai thaki aduga state house ahum yauna yum kharasu maina chakre hairi aroibada maroiba pau umhanna pijari Cape ki mayokta North East miyam punna thengnaminarasi haina filmmaker Shyam Sharma na haikre Assam gi irang na maram oiraduna petrol diesel fanglaroi haibagi mi painaduna oil pump singda miyam na queue lemna kre Loinana Mari Rak Suba National Lok Adalat 2019 pangthokre Masigi namakta di mes paodam loisinjari miyam bu umuhanna khurumjari